Kublai pi baro shaka THUP Khubor jungi kadon Bosco Media Network. Yewan rasha pi yaki Khubor NIAM jung tayo bakadu jung benai Naiwieng hajar pulai. Kimar ki bakongsan mentaga singi kilong. Daki hajar ngut tu ki samla ka balang Catholic shaka youth gathering bala penlong daki SECYM halat lingkot parish. Jingsuk bajing shngai botong ki samla Salesian Youth Movement. Rakhe singi burom Chris Im haparish barato. Ban peninam arpusan ngut ki samla kan thei ya ki jan thong to mantai ne phai she ki Khubor ki bakhamria kum kadak ka jinga teli bar ka jinga id hapadeng ki para samla jaga balang Catholic jaga jela baro ka we ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement kala penlong da ka jinga kendu lang jaga ki samla baro ka bala tip kum ka youth gathering ka ba arsngi ka bala sedang haka arpusan tere Naiwieng bada laban penkutno haka arpun riu tere Naiwieng hajar arpulai halat lingkot parish. Haka singi sedang juga jinga kendu lang jogi samla Catholic haka arpusan tere Naiwieng lawan wan pli perda u ba Gavin Melim MLA ka Sora haka jinga don lang u Bishop Wilbert Marwen joga Nostan Diocese Father Richard Majau Badeiru Vicar General jangka Shillong Archdiocese Father Kirshan Karpuri Parish Priest jangka lat lingkot parish bat kiwe deki bahalor. Hakani ka singi lapan syongkun bat pen ipu iping yakani ka jinga kendu lang deki jing syat tenrai bat ki jing ruai naki samla na keleng ki parish paper kabala pen kemen yakinong sakhi hakani ka singi pli. Haka singi ka babot bat ka singi penkut yakani ka jinga kendu lang jogi samla lapan long ka mas bakut haka ba i Archbishop Victor Lingdo ilalong inong kinyarang ba haka riti leniam haka ba lawan banesyam bantalang dekinong mi khmat ka sorkar jela ki ba kentup ya uba AL Hek Menteri Ketenan Animal Husbandry and Veterinary baru ba Gavin Melim MLA ka Sora. Nakaliang kinong yalang jong ka SECYM kila penpau ya kajing sngongo bat kajing kerku bakila yo hakini ki arsngi na kajing ay mensim bat kajing dan lang hakani kasngi da ka North Eastern Regional Youth Catholic bat ka kunhon ka ba kuntup yo Reverend Father John Barman MSFS Regional Youth Director Sister Wansuk Lingdo MSMHC RYLA bat ihun lang Magdalene ibadai i Regional ICYM President hakani kasngi kut jong kane kajing lang na kaliang Reverend Father John Barman ulakan tuwe ki samla bagi day ban pen KM biang ya kajing long samla ban pen klan kajing mut jing perkhat ban light na kajing yad bakla kam tam bagi im hagani ka juk ka ba menta ka ba dap tang de kijing sni bat kijing e.
Palat lai spa ngut ki record jangka Solution Youth Movement SYM shenrang bat kentai. Kilawan ban shimbenta haka lumpung balai sngi kabala sedang haka shitarik bat kan kut haka lai tarik jong Nohprah St. Anthony's High Secondary School la Nohprah Shillong. Lapan ya jakane ka lumpung laki padar bakan thup. Ya Reverend Padar Anthony Kharkongor, Padar Primus Im Kongjo badu President SYM samla Vancouver Shulai. Arngut ki samla kentai na Germany kilawan ban shimbenta haka ne ka lumpung bat kilayo I dala ki jong ki khmat ya ka jing rehem bat jing shongshit ki dekot ke SYM ban kentiu ya ka buram ka akor haka imlang salang bat ya ka jing khoit hasnong hatau. Ka avi Yovena H Lingskor counselor kala batai halor ka jingma ki ba mi na ka jing kuslai mansim bat jing artatien haka jing im jong ki samla ka ni ka juk. Ki jing thmu ba kongsan joga ni ka lumpung kilong ban wanra ya ka jing suk ban kentiu ya ka imlang ka salang ka basngan bat ban penlong ya ki samla ki ba kit kli halaki kam ki jam. Da ka nuksa ki dekot ke SYM ki lapan khut plon ya ka surok nadu police point hadu Don Bosco Square. Ban penjat hat ya kini ki samla la penlong ru ya ka jing ya ko basketball para maki. Ni program ni penlong nadu menin ka shtarik December bat kade ka Youth Fest kumengi khot ka Youth Fest 2023 bat ha kade ka program ni wanra ya barok ki kena samla na keleng saudong ki badang ke samla mo bidang don kata ka adolescent age but ni kemen bagani ka program kelong kata ka lat kelenti ki bikin ya kendo ikibi par kena samla bikin jo kata ka jing hikai kuno bikin long kita ki paya jong kalawe pun sin gi jo ki kena ki de ki kita ki lawe jong kari ke jong mo ti imcu hikai pat ki kuno bikin long kata ka lawe tingila ai kata ka team ru na kata ka ni ka jing kendo jong kata ka youth for peace nam ki kena ki long shisha kita ki nong lam nanti ya jing suk hakari ka jaj benrio ti ha kene program ila pelong board ki session ki bayra ki bas kutu kata i airu ya ki jing shat ki jing ruai makin dot kata ka jing skul tunat akan ni ka jing don lang ka jokim but mentan ru shpang idang idap ko ka stress management session Naiwieng counselor ngatrai kini baro ki long kum shibenta ban ya rap ki makin long shisha kita ki kena samla ki bat tibriu tiblai na makin ya kata ka lenti jongka hop ka jing shisha program kemudian melalui Presiden jungi Bangko ba kadisha kabai jing mentoi kena jungi marba ka fokus jungi kalong youth dia ada fokus dia ada yang bagi dia ki protagonis ki dia maki ki bangi di Peit ya jing mentoi jungi nek program baro kalong na benta jungki kai kai ki bangi le program ki per melalui Presiden session ni per day haka ka identity ni badai ru Shapang kunoban bakli ki kam ki jam ki jimpule ki puthi lajong mentaru men shwag ni session of bangile shapang ka stress ni don ru ka kenja social work mo dong ka ba lembaga ne ru ni ko ban ai min sim ne ban tip ban di seluruh kena semula jungiru kuno bangi dai ban ich amariang ban brom amariang da bele khoj ni khar ki le khoj ki ki surok tangi ikharlut iki plastik ki ekar bayu ngila pandap kane gade tanggadak andre ndakila lek po shing jungkiru ki de bendon kita ka jimpelu ka jingsutu ba hoj ki de ben burom ich amariang ru kita ru gade goe ba pu Francis ru tentu yang ibaro ki kamtami kena samla bang de ben ich amariang ben burom yang amariang namar bat kamariang ni de ben im lang don kata jing suku ndai tang jing suku breu bat jing tray handrai bat ru ya bat kamariang tang ide pun buruk ni ya kan entah gadak ni la le ner ka social experience try ni ka social work dia te hangi ya don di Father Primus but kini samla na Germany ngai de Father Anthony you delegate to Shillong province to ni sham ni dapat just play ai galat kelenti public galat kelenti ba nila manum lang ban organize ketika SYM juga Shillong region orang ke Bosco tunat ban lumlang ya kena samla jongka solution nama Don Bosco baru ya IT ban train yang kita samla kuat samla im ya kecil berapa jongki ini dia sini sedang ya ketika SYM Youth Fest jongki solution youth jungi badon ha leng jong Shillong acha West
Suhoi, tiki play a point keleng, le shimata, le yo kijing ikai, halo kijing tips pangka SWM, halo kijing tips pangka Udon Bosco, halo kijing tip kijing tray kijing ta, kikam kijam jungki SWM, but kunjuru halo kijing day bagi topik bede beti kon samla jumi aki jumpa ida peti kan ba le wan chu ta ni next camp ba ba ni ke kendu kanang ya lam kanang ai la ki makin la on ke ba ya la kijing im kon samla jumpa Bosco yang ni don we are here with these girls from Germany. They are also young people and we are glad that they have come to participate for this program. So, my name is Emilia. I'm from Germany, from Meghalaya, and I stay in Nohprah since October now, and I'm really there till August next year. And it's very exciting, and I'm very happy to be at the Bosco here and to be part of the SWM program here in Shillong and to meet all the people. My name is Veronica. I'm also from Germany, and same with me. I also stay in I'm very glad to be here in Shillong, to be part of this program and to learn things, to experience the youth and the energy of the youth and just walking together during this program. So when they have introduced themselves about who they are, what is the purpose for them to come this side. They have come as volunteers of the Bosco and they are placed in Nohprah parish to experience missionary life. And today they are fortunate to have got a chance to participate in this SWM program. So Veronica, how do you feel about the young people that we meet here? I'm very happy about seeing so many young people being active and caring about the society and coming together, having fun, and I really enjoy the time with the youth here. So what about you? How do you find the youth here? Also, and very active, and they talk a lot, and they seem to enjoy the program, and they seem to be happy to be here and to be volunteering in the podcast. Lepi baro kakiteng jawa de Estella Venezuelamo bani de na film girls high school Shillong. Addiction tajgi de program kamas mutumat bha khamtam ek isra de ki jusha ro jusha jimrai ba mdan bele ran banyale lang bani banyarwai ya tam man mutumat ini but jingkran ki ba ki ai kalong ki ba dan kam e nam tajgi ba inum la ban sham ni shate ba ki bri ko jingkran ni I just play baro ki ni ki dokumenta ni ki bri kala Venezuela di ni si but sa hashishu No doctor.
Daka jingshut rehemen siem ki pai runget ka balang Katolik Parish Barato haka arpun reu tarik Naiwieng kila rakhi pendon buram ya ka sngi krau ukris ka bala ai nam hagani ka kerteng ya ka parish daka jing penmentai ya ka mas bakhoj the Reverend Bishop Ferdinand Dekar jonga Joy Diocese. Daki hajar ki pat Katolik na kishnong jong ka ka parish ki padar bar ki sistar kreya shim bentar ka jing shongshet hagani ka jing le niam bakentang. Hadian kemas bekut, lapan long ki program balengkot dah ki jingruai balek buram yu Bishop Ferdinand Dekar dah ki long kemi bat ki khun samla kani ka parish. Ke manbei manpa ko para krai walang sejusin tam ong padan tu na kapor cakapor pengkelai ya gejing im yung i na gejing bha cha kirap ha best excellent kate to ka thong yung i bagate to ka thong jing job yang ka jingkwa uji sula ya ujob i bakam ong padar ne ban biang on ngala to ya kre langi jingai ko pnyi i kam pmi kitu gisin man bay ya ka skit kadang point ne tai le buram ki yo prisim yo kam the best ma ki item yung ki hendai point ini yo nang kamili ji cho kam Kita kamu hai belanja kemudian pasta. Atau ada yang tulis yang kemudian pasta. Kamu hai kata pasta. Pasta kan dari tahu dari ini ni. Tahu hai ni lah. Semak dia. Dia tanya lah. Nak buat lah. Ini nak buat ni. Harus tahu kan dia tanang siapa beli wan. Oh, terus dah ni maka hok yang kami bantu bisa. Terus itu, udah jadi orang Ibrani. Oh, telah pakai tes, Ibrani pakai dah. Ini nak. Ayo, jangan minta orang. Cukup semua, mulai besok lagi ya mak. Hai. Ayo, apa mau tak berlaku tidak sulit senang Pasta kan dia kan mau bermain ada. Pasta kami kedua pasta. Jadi dua itu kedua kembali. Itu itu. Lain basi pasta tengah biar roya. Ngaruh kalau biar rumah teman Thai ngasih orang belajar orang mesti belajar nama. Hebat kau berai. Yang ada biar mah. Hebat tidak kuanti. Ada. Kemudian rumah ini kita program lagi. Mandi masa berkai, mau busui pasta kram, tidak mau saking keras kamu diskon hanggit kan. Oke, opa, sepuluh baik, bedo baik, kita dong nanti berarti, obrolnya mau pakai. Kamu nyari ramah, tidak kuat tidak. Bukan, akan buat muyap dulu ukulai nyakri akan buat dulu, muyap itu boleh. Nah, eranya ada ram, nah begini, pun ya, aku mau ikut beromong itu lain. Makan rom, yung teberai kamu kuako yung masih tahu. Tepaki yung kali yung belai. Oh, dan saya hadiah iba. Ya roh ya utran, hajing menajing sintang. Ya roh. Uday bisa berikat badan muram, lensin jami kanonga sel sarong. Abayang ilan na lumang jompi, kapan kinde yang
Hadirin bala pendep ikjing syah hikai bansu jan pong ha Auxilium Life Skills Training Center bala penya da kisah Star Solution. Arpo sarngot kisamlakan thei kilapan inam daga bapong haladehi yaki jan bakila depsu hakmat ki he kihan katanat District Commerce and Industry Center DCIC haka arpo khandai taregu Naiwieng arhajar arpulai kasngi baki pediang yaki certificate jongki. Hagani kasngi sam certificate ladon lang uba S Majau General Manager jongka DCIC kumukongsan ka kong man bhalen mawa Functional Manager jongka DCIC Reverend Sister Carmelina Sun, Reverend Sister Rosalind Warba, kinohikai bagi samla puli hakani ka shlem sujan. Chính vì mình chỉ biết thế nào thì mình có thể mình học một ai cũng lấy cái director cho mình thì công việc phía trong Khubor và ai đi cái funding của mình để mình program của mình và cái này thui phi cái này cái Auxilium cái này mình lại đi cầm aslam ba thay Khubor aslam ba don kalau mantap kalau don aslam ba pengilayan Naiwieng ini di pun buat ki bandingnya jadi kambat mereka organisasi yang ini pada institut ya Khubor kalau awal grab di sister Rose in I begin go with training ini buat Shillong ya sister Rose dia perlu nggak sultanat my sister yang buat kampung dulu buat kalau kerja boy ini kena boy ke funding juga kampung mereka kat ni tak nak balik yang ini kena kubishibun ni sister kubishibun ni kini ke organisasi apa kini ke organisasi kini ke pula peninjai ki kena nanti kibun sepangut ki kena le injan ni ki pelabi ni ki pelawan ni buat kita ki kena ki bagaimana itu iki berjuang training ni berjuang kali ki yo mengin nilai injan dari ke kampung ki la sujan Pada kini ki Khubor la pais ka bakut jokani ka THUP Khubor.
ni ai ke jing khuble phi baro ba phin koi phin klan ba ni ker pa de phi bala da phi don ki khubor ba ja ha ki parish ni kishnong jong phi ba phin pha ni pen tip shangi haute u number ba don ha ka screen jong phi khnang ba ngindang la ban pen mi man ka tayo eki khubor niam ka jela khuble shibun ublei un kar khui phi